Ndabathakathi sobafethu. Hayi shem. Thina siloyiwe. Yakho kuloyiwa. Akusho singaba yithi sode singagidiyo. Akulakuloyiwa ndoda iCovid leyi. Abathakathi into zabantu lezi. Abanye bavulela thina asiperform asiyenzini. 2 minutes shaba. Uyaperform uholiswe mbani zonke imali njengoba akunamuntu osebenzayo. Umuntu ekuphenduletha kula mali. Ngaziphi labantu abanathi utshwala lezi usebenathele ezindlini. Abasahambele emabhawa. And but vele how are they doing it? Kwangcono manje ngosithengisa umbhidi. Ayinongcono mina kwapho umbona ngistress siyangichanga ke ngutshela. Ukhazini wami lo ose-America. Story hope. Udala mali yamagetsi ngiyathumela ngesendi tu. Isendi tusibili khona. Kusho ngikhumbuza but America yabe khona. Bathi khona. Kulo promoter lana la khumulesa yesihamba sa performa kuye England. Uthe yasifakela imali. Serious? Yasifakela imali ngesendi 2. Yebo. Yahle ingqui efonini yakho. And yahle le bonus. Yebo. Yabilo 10 phezulu mfana. Manje until yabona these days iband ngani siyashota nama beats. I10 yona leya sihle ngoba ntiyabibuye emahara. Sihle sijikele khona. Akuthengwa ababhitsana. Azimfosa ngathini? Kusali iqambe baleli ngaqhuluywana. Asithengi ma beats mango. Ngendlela esilambe ngayo. Asefike ngechayo kuyiwani. Send it to money to your doorstep.